podignuta zastavica glavnog startera na liniji starta. 4 takmičara. Startni broj 1 Doroti, vozač Marijan Kovač. Startni broj 2 Nero, vozač Petar Lulić. Startni broj 4 PGS, vozač Ivan Milodanović. Startni broj 5 Bolero Foto, vozač Josip Pančić. Zadata distanca 1600 metara. Start treće glasačke trke je pušten. Druga pozicija za Neru i Petra Lulića, vojstvo za PGS i Ivana Milodanovića. Treća pozicija za Doroti i vozača Marijana Kovača. Četvrta za Bolero Foto i Josipa Pančića. PGS i Ivan Milodanović je makao i napravio ozbiljnu prednost u odnosu na takmičare koji se nalaze na drugoj poziciji. Nero je imao jedan galop, vozač Petar Lulić. Doroti na trećoj poziciji, Bolero Foto i Josip Pančić na četvrtoj. PGS i dalje vodi. Nero, druga pozicija. Doroti, treća. Bolero Foto, četvrta. 200 metara do cilja. PGS, Nero, Doroti, pratimo prolazak na liniji cilja. PGS, Nero, Doroti, galop u završnici i diskvalifikacija okolo i vozač imaju i brojnu publiku. Gospodin Stipan Brajkov, potpredsjednik Konjičkog kluba Bačka Subotica, nagradio je vozača Ivana Milodanovića peharom, a ova dečica došla su ovde da ukrase fotografiju